Reka nongere nguhereze ikaze kuri YouTube channel niba ukiri mushyashya, ariko uyu mwanya icyo tugiye kugarukaho by'umwihariko ni uburyo Juno Kizigenza yateye wa mukobwa wajya kuvuga ngo yikundira Juno. Ngira ngo uyu mukobwa ndawe utamuzi, by'umwihariko ni Joyeuse tugiye kugarukaho, ndetse tunarebera hamwe amagambo yatangaje nyuma y'uko abantu benshi bakomeze kumubaza y'uko inda ashobora kuba atwite ari iya Juno, bikarangira aje kubyemera. Gusa nyuma y'uko abyemeye hari amagambo yabikurikijeho yose ugiye kurebera hamwe muri kino kiganiro cy'iminota 7 kugira ngo tumenye ngo ubundi Joyeuse byagenze gute, cyangwa se ubundi nube mu bana yagiranye na Juno kugezwa n'ubwo Juno amuteye inda. Gutyo ubu ngubu Joyeuse atwite inda ya Juno Kizigenza, by'umwihariko uyu nguyu akaba ari umukobwa ukunda Juno ku buryo yamusariye. Niba mwibuka muri 2024 umwaka uri gutangira, mwibuka video igeze gucicikana ubwo uyu mukobwa Joyeuse yahuraga na Juno kubera ko byari byamurenze bikarangira aninyayeho. Iyo video mwarayibonye kuri YouTube ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye. Gusa kuri uyu mwanya se tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka ku buryo uyu mukobwa Joyeuse atwite inda ya Juno Kizigenza, ndetse tugiye kureberamo uko nabikubwiye n'amagambo uyu mukobwa yatangaje nyuma y'uko akoze interview nyinshi bamubaza niba kuko inda yaba atwite ari iya Juno Kizigenza. Ngiye tugiye kubana muri kino kiganiro ndi Isaac Sibomana, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ndetse nguhereza ikaze niba uri mushyashya kuri YouTube channel ngusaba gukora subscribe ko bisanzwe. Ubundi ibisanzwe umukobwa yitwa Joyeuse, ngira ngo niryo zina twawumenyeho hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko hakiyongeraho akazina ngo ka Joyeuse wa Juno. Ubundi 2023 2024 by'umwihariko uri gutangira uriya mwaka, ubundi Joyeuse yakoraga ikiboyi muri 2023 hariya Kacyiru mu mujyi wa Kigali, niho yakoreraga ikiboyi, ariko aza kuzagira amahirwe ahuza na boss we ndetse na nyirabuja, baza kumugirira icyizere ndetse anababwira ko afite indirimbo ashaka gusohora, ndetse iyo ndirimbo aribaganirizaho. Gusa yarayisohoye, amaze kuyisohora ayikorana na video idashimishije idakeye cyane, ariko iyo ndirimbo yaje kuba iy'amateka kuko yatumye uyu mukobwa Joyeuse abantu bose mu gihugu cy'u Rwanda bamumenya, bavuga ngo uyu mukobwa uri kugenda uvuga ngo akunda Juno ibiki n'ibiki, ndetse ibinyamakuru byinshi ba Irene, ba Yago, Bande, ba Kita bose batangira kumutumira bibaza ngo uyu mukobwa udasanzwe noneho uje uvuga ko akunda Juno, bigatuma na hit ye izamukira ku ndirimbo imwe. Bigenze gute? Bimwe byatumye abantu benshi batangira kumuhamagara kugira ngo bakorane interview, mwarabibonye, ndetse n'abandi batangira kumugirira icyizere ku buryo yase akora n'indi ndirimbo, aho uwo bayikoranye bambwira ngo ngenda gukunda, akamubwira ngo wese nakwemera nge nikundira Juno. Ndetse Joyeuse yahise anafungura channel yo gushyiraho indirimbo ziwe, ihita inazamuka byihuse ku buryo wabonye ko Joyeuse ari umuntu ufite influence, ndetse umaze no kugira abantu benshi bamukunda. Gusa kuri ubu ngubu icyo kiri kuvugwa, ahubwo ikiri kuvugwa ni uburyo Juno Kizigenza yateye inda uyu mukobwa, ndetse akaba anamutwitiye. Nk'uko ubibona aya mafoto nta edit irimo, ni amafoto ya nyayo, ndetse agaragaza uburyo nyine uyu mukobwa Joyeuse atwite. Yagize ati mu magambo ye yatangaje kuri Instagram, yagize ati yewe inda ntwite ni ya Juno Kizigenza, ndetse ni nane wanayinteye, kandi inda mfite ni y'amezi 6 n'igice, harabura amezi 2 n'igice gusa kugira ngo nibaruke. Igihe nagiye mpura na Juno cyose twagiye duhura mu ibanga, nta bantu bari babizi. Ikindi kandi umwana ngenda mwemera nzamubyara, kandi nemeye no kumutwita. Ibi ngibi byatumye abantu benshi bafata Joyeuse nk'umukobwa uri serious, ndetse batangira no kuvuga ko ashobora kuba ari umukobwa muzima, kuko kuba wakemera gutwita umwana, ndetse kino gihe ukuri umukobwa w'umusitari kuri ukaba wanamubyara, ibino bintu ubundi bikorwa n'abantu bakeya. Gusa ikindi kintu cyari gitangaje nuko ari ibintu binamwongerera igikundiro, bigatuma abantu bose bavuga ngo Joyeuse wa Juno aratwite, Joyeuse wa Juno aratwite. Ariko ikiri kuvugwa nuko, ndetse nawe nk'uko yabyivugiye, nuko Juno Kizigenza ari wamuteye inda, nyuma y'uko Juno Kizigenza
bavuga yuko n'ubundi asanzwe ari umusore w'umuhehesi kuko yahuye n'uyu mukobwa inshuro nyinshi, kuko uyu mukobwa niwe muntu wa mbere wakunze Juno akabigaragaza, yaba mu ndirimbo yakoze, yaba aho yari ari, nyine ukabona ko ari proud ye, ndetse no guhura na Juno akamusohokana. Ibyo ngibyo ndagira ngo mwabonye iyo video, byatumye uyu mukobwa Joyeuse yinyaraguraho, nyine ubona kuntuza ku ijipo yiwe inyuma, ku ikanzu yari yambaye inyuma hagaragaraho ibintu by'inkari, kubera ko nyine ibintu byari byamurenze igihe ahuraga na Juno Kizigenza. None gutyo ubu ngubu akaba anatwitiye umwana Juno Kizigenza. Ubundi ubusanzwe uyu mukobwa afite imyaka 22 gusa, nubwo ubona ameze nk'umukobwa ukuze, ariko ni umukobwa w'imyaka 22. Ubwo yakoraga ikiboyi muri 2023 yari afite imyaka 19 niyo yari afite gutyo, ariko iri gusatira muri 20 gutyo. Ubu ngubu rero akaba ageze mu myaka 22, akaba ariyo myaka afite. Akaba ari umukobwa wamamaye, ufite amafaranga, ndetse unafite n'indirimbo zariye hiti, abantu benshi baramwibuka. Joyeuse wa Juno baramubonye, ariko kuri ubu ngubu atwite umwana wiyita uwa Juno Kizigenza. Ese bino bintu urabyumva gute, kuba Juno Kizigenza yarateye Joyeuse inda? Ese ubundi koko ibi bintu wowe urabishyigikiye, cyangwa Joyeuse wenda akaba ari nko guharabika Juno? Ariko ngewe icyo nizera cyo ni uko umukobwa atakitora ngo ajye kuri kamera ajye kuvuga ko Juno yamuteye inda, umusitari nkuriya. Ndetse nubwo Juno nta kintu arabitangazaho, ariko uyu mukobwa yivugiye ko iyi nda atwite, imaze igihe abantu benshi bamubaza uwayimuteye. Iyi nda atwite ari iya Juno Kizigenza, ndetse Joyeuse wa Juno nyine akaba atwitiye Juno Kizigenza, nk'uko yagiye yivugira mu ndirimbo ziwe ko yikundira Juno Kizigenza, ko nta n'undi musore ateze kuba yakemera utari Juno Kizigenza mu buzima bwe. Ngayo nguko rero ibya Joyeuse wa Juno, Joyeuse wamenyekanye kubera gukora indirimbo imwe, Joyeuse wamamaye mu gihugu cy'u Rwanda hose kubera gukora indirimbo yivugira ko yikundira Juno, bigatuma abantu benshi bamugirira icyizere, bagatangira kumutumira mu interview bakamusapotinga gutyo. Ubu ngubu akaba ari umukobwa umaze kugera ahantu buri wese yakifuza mu kwamamara kwiwe. Bigaragara ko nyine ari umukobwa wakoze cyane kugira ngo agire ahava n'aho yabasha kugera. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro, ngiye twabanye ndi Isaac Sibomana. Ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Ndetse we wayikoze uri umuntu w'umugabo cyane, kandi nawe uyikoze kuri ino video ndagushimira, ndetse tujye tubana mu yandi mavideo menshi agiye atandukanye. Ciao ciao.